Doraemon is now here in the house, and as you could see, hindi po nauula ang ating juice. Yay! Good for you, Doraemon! Thank you so much! Yay! Hello mga kabangbang! Kamusta na kayong lahat dyan? At ngayon, nandito tayo sa Festivewalk! Yeah! I know, right? It's gabi na. It's like 9:30. Kag nagapangita ako sa pwede namon kalanan and gladly, grabe, gabulol na ko. It means gutom na ginman ko. Diri kita sa Noryangjin Cupbob. They are open until 5 a.m. Ayun mga kabangbang, kung gapangita ka mo sang lugar kung diin hello, mayong gabi. Maka-stay ka mo, so diri open sila until 5 a.m. And what time ka mag-open, Gidya? 10 a.m. to 5 a.m.? Ooh, ayun. Batian nyo to. That's 10 a.m. to 5 a.m. the next day. Ayos! With our chopstick challenge. Pero tanan kami use chopsticks while eating. And not only good food ang makita nyo diri is sa Noryangjin Cupbob, but of course, an Instagrammable backdrop. So mga gusto magpa-picture para sa inyong souvenir photos here sa Iloilo. So there you go mga kabangbang. Yay! Mga kabangbang! We have Doraemon! So this is aloe vera juice. Tapos, kung may iba nyo pa nga gusto ng mga drinks, meron naman sila grape juice and pomegranate juice. Ayun, ay nakakasako niya. Mask. There you go. Now we are ready to go with our juicy as our necklace. Tanan! Bye-bye mga kabangbang! Bye-bye nanay! Bye-bye auntie! Kamu na bala bayad da. Bye-bye! Let's go mga kabangbang! Hindi na tada yun. Let's drink to that, mga kabangbang. See you sa ako next vlog. Bye-bye! Ayaw kayo nakahapit ka mo sa akong nga channel. Kung bago pa lang ka mo diri, pindot ang subscribe button, pati ka ang lingganay, kag hindi pagkalimding. Rubeinspired!